Esre so heya. Yo, mama, dear na do aba fidie so anope. Pacho de me aba ha ne se. Me ma blantie dan. Ya, e frɛ ne Jamfi. Me ma ne dan wo abu akwa maakuru. Na me de dan ne ma no me ply. E wo me nan nifa. Ti ama me nan no mu ntine tete ma ye so Nti nipa na me so so nan no. Ya the solution na say super glue. Me pacho omo de ahoma ene pane enwenwene me nan no ntine no se be ye betima kan sisi. Sir. Ene wo pry ne o ye wo nan na se ye so so ye de ana ye de aman. Me pacho ena me de dan ne ma no ntime ntumi se de na esi koso no ntumi ankobo pipa amfa ama no. Ena boy ne te dan ne nti okọ mu 3 days. Na da na light room 3 days na ka kire me say light ne ko off na me nso mepla e say ye besisa me egu ka mo na ye de me akọ ho ansa metumi akobo pipa nti me ntumi ankobo pipa no ama no na o tani e mbo pipa ni bi enkula na o me ho no de o me ho anyame ncha no osua nti me ni obi a akora nso onim ni papa fie ho na man kobo pipa na ama no nti nipa na me de ne ko ye no ono no ofre ekosi wono ne so to ofre gosi nipa ne so bi anese ne buafo na wodidi enipa natem wa na edidi obi atem Jamfi edidi nipa natem enti nipa no de phone ne ban ben me ba bi a me wo no ma me ne ofre boy no ma boy no kasa se de atenie na asa na ekoso na am si me pla ya amini ahode a me de metumi aba ho na enti wotu obi dan na wo bie wa no na wodidi natem adan na wodidi matem ana me kan sana e kate no to obefle bia na akosi balance na bala na de abela me still atenie na na ede e koso nti pipa ne de mentumi anya de anko ba ama no e dan ne nso me de ma mi kunu na ewuja me nkola na wode dan na ye de omko che dan nti me de one room ana me de ma ahan na ese me de ahan bia ma nkola na tenem na me de madwuma sika nso so aye adwuma de ahwe nkola no enti me tam no me de ma ano no na so wono ne tam beso eja me de na makọ han no nti bedu se tam ne beso na me hwehwe foforo na se menya bi na se me tam na so na matu akom nti tam ne so ye na me ko e no ka kire me se tam no enso ye me ko ho be se mpere be nu me ko bia na boy yi ni fie ho nti nipa na wodi nanim no e ma ne han dan e fre ni Mr. Anthony ana ma ye no ka kire me so woni ho nti osoma ne ma so o mo nkohwe ombe ko bia na boy no no woni ho ombe ko bia na boy ni ho nti mitua keska firi atonzu sira so ina na atokọ me de bla na kwa me na mitua ne keska me ko bia boy no woni ho enti bla no ye no so woni me da na chi ye de ebium nti wono kura wo firi sira so ena mi kuni afa na me mfa nse menya no me mfa nse 1 year mu nti tam ni si ye na mka kire ne se o me enkoja me wo me dan bi hu that's why you kunu foforo me pa cha na okunu ne wo imfie sei ni me pa cha e ko be se 20 years kura na afa ne wanya foforo de me ne to fom se mpese me hwe nkwala what do I need to form they say obaketua wo say me pa cha obaketua no 13 years ana wukunu wu ye 20 years ni me pa cha ana abaketua na wo ye 13 years me pa cha wa kan bo mate afiri mu ye enti no to boni enya masne ne ho ye mede wukunu ewu ye 20 years ni ana wo ka kire a wo ne be ma ne nya ye nso 13 years na be ma ne wuda akwadade wo mfie sei me ba cho be ma ne wu ye na akola no kra na ne sensuru mienu na fo mi na akola na te fo ma na won so no nanti e ba ne se no nya afekura afekura na be ma ne wu ye 20 years ni ana akwada na afa no nya 13 years ana be ma ne wu ye nsa na wo no ba cho de wu ye na ma wo no ketwa ana be ma na nya 20 years ye nkwa ye di mo enye no na ade ba enti no na ba ye no enti tam ne so ye na me ko ye no ka che me kwato na nkasa no ka che me tam ne ye de enso ye ana me si sa date na bla ye ko ye a ye boy ye na se mi pela ye ne ade nti date ne wo bla ne ho bla ne so me fela no kula na onfa nti ono no kwafa ne date na wo se enso ye no so wo se ye ba no wo boy nkwafa ma so ko ye ono so wo nhunu ene wo bae nti wo ba no no ane de ne tirim e ka kire se da tam na ya ba no 22nd August ana ne tam beso enti bla yam ne ko yam ga so nkojam bla de na no to asem no ka kire ne se asem na wo ne ne ka no woni mo hwe enti mane nka bi so wo mane toloto ne so a de obeya no no nye ni na bla no so to no nya akola
o 56 years why o 56 years my ya what we mikunu ai enti no ebla ba asa no na bla ne buofo na medwodwo na koma ne nipa betwa hye mo obi keka bi kire na na edwodwo na koma na mesan ene ne besene ekoye enti ekoye no ana bosome nwotwe ni mu ye wura mu na me fele boye ne ka kire nse ablante me na woti me dan mu no na wotam na so wo si enya wo na esa wo ka kire me sa me tam so me na esa mbe ka kire wo se wotam so enti wo ni ho kwan se wo ka kire me sa me tam so na me ya me dan na me dia ma watenem ti so ko ba bi no bi ma wo dan da koro pe koro ma wo da wa boa wo dan ne ma ne mfie sei e pa cho me de ma 3 years wo Jessica sei pa cho 3000 e pa cho e dan po ba ko pa cho jo yenko yenim e pa cho na me Jessica ni free ni nsam no na dan no na valanda ne yesini enti me kwato iron gate ana me to cement na me to blocks na se dan no steps a wode ko dan ni mu no valanda no nyina bubu asai obi obetena fesa no asai no enti me so me pasa wotina ma wonfa problem man ti no me Jessica na me kwato blocks ana me to cement ana na anwea egu fie ho ana me sa anwea ni bi me sere na me sa bi na me de yeye ti e kire valanda no so na ati egu nti e ma me ye ni nyina se be ya emfa problem nya de e ma eye ma japade ana me yeye nti me ye wie na dan no so no mu atutu me ye ni nyina wie na pono na se me ko fa carpenter ni ma ne be ye pono no e ma de na se o mu nyina me ye pono no nipa na no woti dan no light no na socket ni nyina wase no se de na asi de asi ni se ne time so so 22nd August no ana ma ka kire me frɛ no ka kire ne ni 3 days ana o ka kire me san ya we ya we se ne time aye de aso ana me se ene sa ade a wanya de wontu se de obefle mi bia na odidi mata so be ka kire me se mi nni ntetem ni mu nyansa ti papai enkire mi nyansa enti obi a mi nni mu nyansa de wonti mi ntena me de me ba panyine wo chen panyine tu ba frɛ bia na odidi matam e de o ka kire papa no se si ye pa ye mla ma akuro ho na ye be ba abeto no yenzu enum si ye ko wode tuo ana wode sekan ene be hia enu nti na me de na ba me fela nzo ka chem so de mbe kwawle control me nzu me nhwe ma wa wote me de mfa me kwawle control nti na me de na ba ha me da se ma me eja me ma wakwa ba me ma wakwa ba na ti say jo udi di say Jemfi free krobe so free kumawo tina fa koma me o free kumawo jo asema ma me kan no kra bi wo asema kan no kra bi enim no kra ni nyinam no kra mo na say o de dan ma me high eno no o de ma wo say 3 years eno o de ma wo sika say 3000 jo what na mu fie say o jam 3 years enti 3 years na o kan wo gidi say aso enti e wo say wutu ba chwa ba nsem wo adenti na wuntu ye say o de dan ma me man ska somewhere 12 August 2021 man ska no ye say edano steps na ko porch on o ye ni ne porch na gasa so o ye mu yi edano de wanye edano mo hwe enti ye ko de na like so wanye mu hwe e na wutwi aneka edano is like na obi atremotu socket o ni pana tetini nyina ena wanye mu se bia emotutu na o ye mu yi wodi ka ko hu ya na akwa na o de rubber bia kata form a wa ena wugitu mu ena wutwi aka to bo memo akasa be me na wo hu ye ena wutwi aka si atete socket no de otima se dan no enso ni nyina wo ko so twi aka ye nkoi nti me ye na me company man dan do si man mi so ti me ka cha man na say man na say na edan mu tie no say wo nipa na ba o mala ye ni nyina o mana a connect socket ni bibia okay na me smart na man ye say da o be ba no o be fama dis kana ba ti man kwa de ye kwa for the first time no ka che say dan 3 years and 25 million sana man ka che na siati nti na man woman ba ye ko ye no ana woman say ono skana o be jo edan no o person ye edan mu yi at the same time nipa no take dan mo 2 year no e the light bill kan ya di nti obetu challenge na nti yen 3000 na me smart minister John am say no problem bia and the 3000 man no na e de ye ko be e da so te no no ye ho adwuma nyina wie nti oye steps na ne porch no wie no ya okoye no na door no na key enim nti me yana ko bisa Mr. Anthony say daddy pacho key no wan fix you ene ye friend o see o the key na ma o tueska ma captain ni say captain ni ko to key ni be fix ba captain no ko to key no man work man ship
Ona atwi me nam chewe that's what is a for betu and at the end ma kamitani no and at the same time so no socket na ho no nya me thought socket na fixing ni na back yeah say na 2 and workmanship me nam at the same time windows no only reverse in a room only day reverse okay in a room yo no net bi anim to me am cotton be fixing ni na nyina so hu na wutwi aka no say okay sir meba tobo meba wakasa pa meba sab me ma wadwene ba ho so say sa ne ma we nyina wo ko hu ye enso wo gitum to wo ha ne mfie miensa de obisa me dem wo kakra kan wona say ni nyina me spiritual mind no mama ne yese mama ne ba mama ne be ni nyina obeya ma o and I think me who say mama no ni ska we ya sa me diska ma no me man ska so de aye ni yam mako trem ti me de man no ono ye okoye no me ba ya na say won say juma ni nyina ye nti mama ne frɛ no ene de nko no yesu wo de ska ma capital say capital me fix it do no capital me fix it do no anu so so wotwi ai say 30 Ghana 30 Ghana na ma capital no be fix ye ana socket ni mi ni so to ni say or sometimes 15 cities. And you so 30. Me we say then when you money na na you workmanship you go see 190 cities. Jo, the fan is 200 cities. A car wo board down ho. Capital be fix say do which is 21st of August 2021. Na yi nyoma ko mu 22nd of August 2021 na. That day could do them one analyze disconnect here. Until I disconnect here me this step I can tell me about 1 year 8 months. And my wife. Nti na another a rooms we en chain boys be na me approach you say I say light na disconnect by few light of your DNC no no tiam na say meter na e connect sa e dan na omde no 4 meter ni mu okay nti say e disconnect sa de a I some kutu 600 cities for ECG office ansa am be yi code na free so eno so acha 3 months na sa beto so na me say o say an ti ma me ko bo man na mane mane so be fe mami o fe mami na amfa nti it was so about 3 weeks na landlord woman bi wo fie na kura pani wo fie o nti mama approach no say me say na say ni say na aba na I want something to say no ka che say ono de Opemsuo if you say me wife ba fie anum no o Philipiti my how you live with that light na ono kura ni at least ko be da no kura my ha no ko on approach say bia oh menua me dey mo ba ni kura rent in case bi wo ha na ire wa assist wo mo ba bi sa manti ono no nko opekra na kan ne toilet na dua ko ma yen enko duare so because toilet wo fi ono na ye dua wo fi ono na ko ma yen so ba e ba ni so ba pa ya da di nti no ana wa ja bia ma na ka na de hu ni mita no na ji mita na ma dan ni nyina asane kunu bewu ono na twe light e ba fi o nti se mita no 42 sin na tinta mo no ko wa yi ni light fi ma ko jo na e ba na de nti e be dia me fem me dan ra na kwa me fa so benya light ma me fa so me fem mami se me yare ma yesi mitisi nti me da sum 5 months enya kwa da sum 5 months nti me di hobu foka just ade na wo ye no wo de dan ma me light ni wabum kwase a me ni problem bia isi okọ me bi oti me dim ko hwe no ana man no so de dan ma no ode me sin so ko gidan man e ma penifo ni munya obi ni munya fo me dim ko tete no Matias nti onu fi o so ka jem say oniska ska ba jodi yedan ho oniska o kwa meter de ba me sa ma mi ka che me na be sa some ka che na wo bum kwase de a edan o de mam 3 years me da sumu 3 years me ha edan ya me da sumu 3 years 30 million nti ma wata just edan no so a me study for 4 years be person de nko be fa me ko na me ka che me ka ma nche na me boa na me ko bo ma na se wati nti ma na hwe na de ye ko no ano odere no se wo da kaniem na wo da kaniem bacha me da kaniem e kwa be na afa so nya kaniem no bacha me ba nti man me ko aka ja mama ne se de ko na no nya so no on yiri nya frɛ mama yimfa nti mia me kwaji mita ne bi na me yusu na bibia ni a obehu kwa wore de obe fa so ana mia me kwaji mita ne bi ana me bebo ye ebrebe na akwaji mita no kwaji mita no me mam go ni ska whereby December nti January na mita ne bae January 2022 na mita ne bae ena onso call ho August me ko August 2021 ena udi bosome miensa ena kan enum tobotobo me pese me hu bra kania no edum ye uko fi ho na edu that very day me nyama kugu dem ana adwene na ekate disconnect here nti me ma boy ni ska which is December nti January ena mita ne ba January 2022 na mita ne ba o ma ni sika say me ma no data man 7 cities okay
and who work much BBS 700. No be fix it. Prepaid. No, I postpaid. Postpaid Nibia. And no be fix it. As I mean, light and dem be money. Until buy and say I buy no. And I am said, Dan time I saw me so. O club me hu. Me you me busy. Of mo friend na me wakra. Me pese asan be ne chese de si na me fa ba. Be duru an na pe me adwuma na ma ba ha. Nti me buy na me say akwente so me ja me ti me ye me fix it o buy na me kwa me hu. Utumi ba na me ni ho. Nka tiri so we na ba ka ba frame say bia o me bo. Me wo fia na so ni fa ba na me ni ho. Last time o buy na me ko Mr. Mo next area. Be do na my wife catch me say wa ba ko. Me friend phone say mommy e friend ma ba wo say we do doctor mo ya me so and si bra. Me lo from wada ko dia ko si bra. Wa ma no ko e. Nti na so buy na me say dan the time so ya ka 2 months. Asna 3 years na ebe so. Esu wi a na wa ba na my panimu no te wo. Na kwa me fa so be ha dan wa ma me light no. Ya ka won sem. And then the kakra na ode ko e. Nti me kwa akra ho e ba am say 20th August ya. Nti be ka de be chama na so me frɛ no na me wona me S4 me frɛ ni nyanko. Me frɛ na me sinya switch off. Me frɛ ni switch off. And na me de eja e. Nti na say me frɛ man kra mama ni bisa say matimi dan ranka me so. My friend is on line off. Nti recently ya na wo frɛ me na me say mami me ka say man frɛ wo line is for me wo nyina ma frɛ switch off. Nti ka say man frɛ wo. Nti say wo ye dan so say me ye say esa wo ba. What did I 3 years? Unim kwaa me fa so abe pem ne. Intelligence a won mana o ka je me say me dam na so time na so me ntu ana. Na me ka je ne say time dey so me ka say so am eboa. Ba me say wo ba na address issues. Answer me to me too. Okay. No say me ka je na say be opebi fa me ko. Because me pese me ha me disturb no. Nti ka ombra na yen kan ko boko. Na wo pese on ne kan kosi send. Wo pese on ne kan wa ha me yen kan. Pese man ti ase say. E dan o de ma 3 years 30 million. Nti se wa ma me light dey a say extend ko nanim be say be 1 year more. 1 year more no be specific. 1 year Adentia because didn't make us say koma ono ode dan ma me no na koma me meter na ka me use meter na for 3 years na me ntua bill na bill apart na me tu a ye be ka say twiansa ode hank of begu me nsa nsa ma na sa na say wo no what disappoint me that way na me na akura ono what be 1 year 8 months yet me about 7 as you spray them ho as you pia kwa bonten akọ hanging around some na bobe 9 as e ba beda with this stress we nya femu a na wo bound to make us papa bi anche me say me ba e bia say ni na me so na say ni say na at least kwa na wo ya na wo ya man na wo de dan bi ja no wo respect ni bunu so obi oni munyamfo na dan bi ja no nsa wo ya ko na afa wo dan ka say bia wo daddy we dem bi srew jema name na ye dey she light ni bi kwa ye dey ma no ana pe bi ma na wo dey on fan connect na light no to me leave why you nyina enti say o kan kosi say mommy de me ka kosi say me de ka me pese ka ombra na kan boko say ada say bia o wa 1 year ka ho ana say bia mama wo light esi ye ka kosi say e bia kan say na no want ya so de ba dan na ope o dan na me ntemu biem untena mu biem ba che da bi tu betu da ben o tu de ono say me na address issues na wi answer metu say mama na wonim say kanea ni fie ho na ama ne kotene madam me pa cho de no ote dan ni mu no ye ko ye no wase socket ne say de wo kan enso me say na wonim say kanea na mita no o how bi wom me pa cho mita de na me so how wom na so kanea na me ye ono afle me ka chem so ko dan 3 days na kanea no call off ono anete wo no o ka say kura wo kan ba se si awasa kasa na dwo me bo playback na ma na kanea no e call off na me say say na wa ko mutu de na e ma ye nko ye chi me say na wonim say o how bi wo mita nim me pa cho da bi na wonim na bra wo te ye na da na wanye bibi ama no me ba cho ka chem say light no ko off no no kasra me say me kura na say na meter no 40 wo mu no me nim sa say 40 wo meter ni mu me kura no so wa mama ne enti e ya wa no ntem te say e ba cho na me ne ntem nye free sa nso ba ma ne wu ye ne de e nyina ye free ai me ne ne mu nyina manjemani so ma ene bibia e nyina ye say manjemani so say makan bom abrante me pasi adu sika ne ma ona to free dining Misika say like you dey kwaji meter na san say meter no kwa wuntimi ntunko oh meter dey me fa man because meter no rent me say me dimu nti meter na me fa man no nti meter na metu meter na me metu ma dey because say ono no ti ase buy enemy agreement na what dem say ECG mbremu no
ye gi meter ye mfa meter entu free baby e bon ko baby foforo what do say ye illegal o me fan tra enfi constituency the same constituency na emu ho na ma o san kire no ye nto aba wa hanso me akọ constituencies for na this san kire na education in the man what I roma okay e bia em say isi guy bia me na di nkomo no e no chem say metuna me fan tra the district mu dia metumi so na e di kan ma me no wona wandi ni ye say edan kan anim na wo frɛ no wan fiu e no so ma wo kwan say dan no utimi tire mu bro so ntinam say ka wo boy ye kwaji meter no ene de wo ke kan socket wo so wa ye wa anye 30 cedis ne wa mani no ye kan bom ne ade usika ama fa ne dan ma no mommy the okay na no you're right but better me che mama say me nanka me mpeni na me mpeni sei kura kana me kwa me pene say e ka obenya meter madan no say be a me film kura na obibem kura no papa wo se wo di meter ko ma kira wo say enye legal e ho ne ye be fada legal aspect no me se ka wo boy ye ne time na so de wo kan no so ma me ne wa ha kwan bi so enti sika ne de ma o enne ne kine wa wo gitum sa atu braso e wo say wo to 3 years na so ye mfa wo sika ma ne tu ne fa ne dan ma no as simple as that sika de o ka so sika ma meji but the thing say me sa ta sika me binti me ko bo sia with rent with interest and I'm going to meet no enti wo je say na aka ho oh that time you know with compensation me tua be me say be 1.8 ne ka ho 180 enti e koka 700 ne ho na ye 880 ye be ma 900 too plus come born or the say then no nyina no o mo ka tie asamene ba papa mame untimi nkasa untimi nkasa ye disika ma na mita no untimi light ne ko no light wo na ko say mame senesi so no akose no mi jana ka wasamana mi jana ka papa utwa aka kire Maria na wonwe nam bia utie edan no say wo pa eye kasa ye de beka na watwa wo rent for say wo mpe accepted enti say de be ka cho no say meter no uji sika na wontimi ntu meter no e na wo say meter ni interest meter no kwaje ban so say serve purpose bi ama why you see be enti interest a wo je ya ukobo obesia ukoye say ukoye say no to be ne de enkenye significant at the moment but o insist say how the ukobo obesia minimum me ne be kasa ne ja meter no that's about wo 2 meter na also san akope meter madan no enti me ye we ye nyina ya he ha dan pen madam ye nyina ya he ha dan pen edan bi wo ho ya ye ne kama so kwa bibi kitikiti bi wo ho a wo be ye enti wo ya wo ye 700 wo interest no say sika we ya kasa 180 a wo de atoso no de ye de mommy mpacho enya me wish say enti enya wo wish no what can several times and am see ye ma wo 700 wo so age interest atoso adwuma a wo ye nyina ya ye ha dan a wutimi koye adwuma bi ehia so be ka kire fiera wa koto socket 15 cedis enu fie rent ya wo ka enti mommy mpacho enti wo free mu ma me ne be kona ne dan ne chimato bi ani dan nim oh me ye bia o ma ho atechima papa da be na wo betu ni empe sika ne fama oh he said if me pedan ne bi kai unu sa wo timu ne nso so buso me bia wo betwa dan ne ka mi jitum pa ye be bokrata enti ye be ma aboso me miensa no mame say what the man afi bia 1000 cedis 3 years ne ye or they say 3000 na sa buso me bia na ewo mu say anane na anko ne buso me ba cho me ne na anko ne say say what the man na buso me say ba cho me ya ne say so better than be mam me na 50 million for 2 years kula 5,000 for 2 years ente sa aha 5,000 for 2 years na say busumi bia wo mu 208 cedis 208 cedis dia o kanon nti unya busumi say na o dia pedan ni bi mommy mpacho em say dia o kanon me so me na nya abi nche say oka say obe de be ma me 2 years 5,000
Your dime or area baby, your dime who down say the way to get 5,000. Who dine? Who say me trouble? Kasa na work and engineer. What there be who say 2,000? Who say way 1 cedi? Ningina move before the 3,000 dine 3 years ago. Or them out 3 years for 3,000 Ghana cedis, and that was why you the 2 years for 2,000 for 5,000 cedis. Our choice. Opa will bet them. Opa will be called. Why you say expire? And I go say or the sika for Robeka one. And I can't and yes, I would tell me muye. Now who knows what the big come one? Opa will tell them. Opa will call. As simple as that. It is a say car what body dear Miss Raman at Yamon. Why don't you say Brana so walk per dine to per dine in new sika body no. Dear now what you found. When you been as I won't you act nine kick a cabia. No more much you have to pay the rent. Now they are baby. Obi o call rent controls me call your mama busume miensa. Busume miensa ne menya miensa. Bisa rent officers. Ya ma wa fekura se fa per dine na fini nyina wo betwa dine sika. Sa na mra na wo Ghana haneka. Wotu obi there mu say yes so say yeah baby a wuti to na bibi nti wose tu na na say wa opese wutu na wunya bi na sika so a ebra wuti ma ode padan you have to pay for it. You have to pay. Say dey work no ni ye mo bia ma me padan dey the other ma me na ma me ntwe sa ana say ma me break akra na aka say dan bi wo ho a wo hu edi sa we ndi sa na wa hu de na edi sa na akọ han ne dan no. Hold on pacho me ba o wase kwa akra. Can be. Em say Obeje decided that man made assume 5 months. Those risks involved in no. I don't so Obeje say. Me take here. So no person catch me say 3 years nature 5,000 there. Me so me dem 5 months with assume those risks can me take here. No. Honestly say me like me mention those risks are. So between you make that many problem. Won't you mean just as he can because you had every right. Because set me ba now was right to be as a papa na enam so. Ema wo kwaje dan no enka wo kwakache papa ne se onfa wo sika mam ehone na nka ya mfa sika na ama wa ka wo action bi abeteki wo hu ni nyina ena sika ne ye den papa ne so ofre mu ofre mama okache so ohia ni sika da mommy papa na obetia fre papa me ba papa no mita no ho asem bia na mnimu ekosi se me ko ho ya me ka se ntama so papa na kire me se wono ni gina mi din mu se we ni nkwaji mita e wo bera mi na mnimu da Inti papa no na ye ma we nu kwaji mita no wo bla me dan ye me dia no minnim ho hwe ene wo kwaji mita no enti me wono no ka se edan no light nim na me so wo watena mu 3 days na light no ko off enti wo na wakọ sell light no enti wo ka se socket no anwen na wakọ toto na wo boa ana wo dem kan na mitwa so enti papa no na ya ma na kwaji sa mita na ono ne pese wo di mita no ka bere na me se wo di mita no ka bere me ntua ntu ni mita ano podi mita ne de obetwa eno de mema watwia na mita no embo ho wugitum so agi mita foforo de a eho ka no ubetwia na mita no embo wo no papa me say na wo every right na ka betimi de na ko police station me ba wo tie me na ka betimi kra de na ko court say dan ya wo bi de ama on kane a enim ni nyina mu wotena mu ye wadwene so obekọ akope mita e de abom enti say wo be ka say wo pedan ya tu o ma wo bre ne tu na wo de be ko mra de a me nso mi twa me ho aba me ba mema hu de mra ne ka ye mama mi nsisi nso so nya de a ye be ma wasisi maame no me ba sesi a me ba me ka de mra ne ka akiro